Ravnanjem atarskih puteva dobija se mnogo. Od toga da se ne zaglavljuju teške mašine, štedi se na gorivu, amortizacija je duža, brže se stigne do polja i nazad sa punim prikolicama do spremišta. I za sve treba imati volja, tako i za ravnanje atarskih puteva. Dušan Radovanov, predsjednik Udruženja poljoprivrednika zemlje Banatska, se prihvatio organizacije posla. Uz finansijsku pomoć opštine posle 50 godina pristupilo se ravnanju atarskih puteva u okolini Samoša. Meštani Samoša imaju samo reči hvale, jer, kako kaže predsjednik, sada se skupe mašine više ne zaglavljuju u blatu, jer su putevi poravnani tako da se lakše stiže do njiva, što je velika ušteda i u vremenu, ali i novcu. O tome kako su tekli radovi i na kojem području i na koji način, predsjednik Udruženja Zemlja Banatska nam je rekao. Ovo je druga godina kako postojimo kao opštinsko udruženje Zemlja Banatska. Znači, zahvaljujući promjene koja je došla u opštini Kovačica vlasti, mi druge godine meštani sela Samoša i dobijamo sredstava od opštine, gde radimo puteve koji nisu rađeni, atarske puteve i prilaze koji nisu rađeni prethodnih 50 godina. Znači, prošle godine smo ravnali deo, koliko smo imali sredstava, i ove godine smo isto proširivali prilaze gde nije moglo čovjek da ide bukvalno ni biciklom, a sad može, vidite dole, može da se ide slobodno sa većim mehanizacijom, sad su veće mehanizacije, veći komboj, veće selice, znači to smo radili. Radili smo par prilaza, ravnali, širili smo i to je to, mislim. Dugi niz godina to nije uopšte bilo dirano. Posle koliko godina su urađeni atarski putevi? Meni je 55 godina, da kažemo, ja kako znam za sebe, dosta sam stalno sam pateru, možda kažem naravno prethodnih 50 godina da nije rađeno. Na koji način ste urađivali, vidim da su ovde i ovako duboke brazde napravljene? To smo zahvaljujući sredstvom iz opštine Kovačice koje smo dobili, angažovali smo to u Skipa i onda smo to ravnali, širili te puteve. A na kojim potezima ste sve urađivali? Radili smo poteze, znači, prema Marginskom ataru, ovo se nalazi Dobrički atar, ali i prethodno meštani Samoša imaju, ovo su naši vinogradi, to je Samoški atar. Mi smo specifični, graničimo se sa 3 opštine, Alibunar, Sečanj i opština Kovačica. Znači, bukvalno gro Samoške zemlje se nalazi po drugim opštinama. Znači, tako smo radili. Znači, jeste da ne pripada kao bukvalno našoj, ali pretižno su meštani sela Samoša zastupljeni i prilaze smo uradili atarskim putevima. I recite nam kakve su reakcije meštana Samoša? Pohvale su, mislim, dobro, što naravno sve što god se uradi dobro je, niko nema ništa protiv. Zašto se godinama onda to nije urađivalo? Pa ne znam, ili nije bilo želje, ili nije bilo interesa, moguće, jer nije bio ko da organizuje, eto mi već druga godina postojimo zemlja, poljoprivrednih proizvođača, zemlja Banatska, gde su zastupljeni svi 8 sela koje se nalaze na opštini Kovačica, znači svako selo ima svog predstavnika i tako funkcionišemo. Ja mogu da kažem i ovo, da pozivam, znači, članovi kogod hoće da se učlani, mi već drugu godinu zaredom organizujemo besplatan odlazak na sajam u trošku udruženja. Mislim, jedini uslov je da ste član udruženja da bi išli sada 15. maja kada počne Novosadski sajam.